Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Na snimku koji sledi vidjet ćete da li i koliko ima napretka na radovima. Radovi uopšte ne napreduju. Sve stoji. Pasarela iliti pešački most kod Ade Ciganlije iliti kod tržnog centra Ada Mall konačno bi trebao da bude u funkciji u martu. Mesec mart je novi rok, ko zna koji po redu, za otvaranje pasarele kod tržnog centra Ada Mall. Umesto da bude u funkciji za 120 dana, pasarela iliti pešački most, dužine od oko 100 metara, bit se u funkciji sa 2,5 godine zakašnjenja. Liftovi su već ugrađeni i rade, sve je spremno, a da se pasarela pusti u funkciju, potrebno je samo da se okonča procedura oko izmene građevinske dozvole koja traje bezmalo pola godine. Pritom nije reč o komplikovanom graditeljskom zahvatu, ali iznenađenja na tom gradilištu, sudeći prema zvaničnim objašnjenjima, bilo je na pretek. Prvobitni projekat morao je da se menja zbog vodovodnih i kanalizacionih cevi koje nisu bile ucrtane u katastar podzemnih instalacija. Potom su korona, sneg i kiša usporili gradnju, odnosno navođeni su kao razlozi za probijanje brojnih datuma. Taman kad se činilo da C crvena vrpca na prečici biti presečena u septembru prošle godine, usledio je hladan tuš. Donator koji je gradu poklonio pasarelu od 100 metara, odnosno investitor GTC Srbija zatražio je izmenu tehničke dokumentacije zbog urbanističke